Yeah, obi akwaba adeba by Grace TV. So sabri am no kasa dey na matena ye koso e wo menhia akotokofie aba na wie said the amamre ni amanye sitie na hwa sabri anom na free ahemfie akwai so nanom kumase nanom ka kumase mine no ho na say the kumase traditional council ho na mampont na abontemine sabri on free akwai one eye nana akwabo ahene Mr. Pokubu achime ya me boss Mr. Pokubu achime ni ya and nana akwabo ahene na busia sabri am no kasa dey another good news aba and say a word was yeah a war of the Bono region says here there woman so ekunya won sensem no ohene akoma pa na botre na so dwenti o ma bibia atofom boko yes sabri am no kasa dey ekwemu atene na agenya nkropon the obo so ni asase wo ya aduro hu yomobo a eye ewodum asenso sabi the shibrantie ya wayi no na wo so ade ache kro no brepem yakopo twedi apo ya adum beba na obesi bibi ade ache yewura sabi amamre ene amani city this after no beka yan the good news are eba then say this song say sabri the ewodum asenso so ina boa bibia ayasumdwe na touch ni far away in the half origin na touch ni ene na o kuma say traditional council share ya say yes sabri na free akro afina na abontem na mi ame papa na abontem na so by le one traditional council in share mono ebia sabri am no ka say de busia ene die ni obrase kwan so na enso efri ha akro dis obe kan ho a breaking news efri kotokofi eba ne say ewoduma say ya eno so ewo bono mantam no emu ewoduma say ewo Sunyane West mensino yafa no aban mu a ewoduma say wo Sunyane West mensino ena yafa no say Mr. Emeka abatu mpeso aso a esanso wo Sunyane West abatu mpeso aso na sidi yin anim na ewoduma say eka asanteman ho ewoduma say eka kotokohene amman no ho bi na enim say enche kra ena abusuano na say atempia de shebrantie ebe kire yira na oswade kire eye ewoduma sikro no na oswade kire ewoduma sikro ni wie ya na de aka nso beba kotokofie na obesi bibi de kire yira dudu obi bi ekuntu kantan boho ene yehu say content afidie no so a Mr. Emeka eye ebrantie bi amen ka say brantie mpo empanyimfo bi ya wo mo ye abusuafo eba ntenta afidie so a wasem obeka yina ne say wo mo de wo mo je eye say nso aye a akoso ewo ewoduma situ wenyeye esanse na wo mo kire nsemu a wo mo ka de akosi say wo mo nyina ya ade hye ya wo mo nyina se fata so wo mo di akunya ya na wo mo susu say ekwan a afa so asabi di shebrantie ya wo betina akunya so eba na say wo besi bi a kire eba no enye ne kwa so nti wo mo kasa bi ti aye okay sabre na asafene eye echamfo asafo bo achi ajima bo so na na sabre ofri kotokofie akro na de akabia so ato so ntiabusia na me chire mu no oboba tenta fidie so na obeka sa se wo mo je ahinsie ya akoso ewoduma situ wenye esanse na mo nchire mu ne se wo mo nyina ka de hye abusua no ho ya wo mo asem mo kakra ne se ekwan ya abusua no mu fa bi afa so ayi de hyebrantie na wo so ade a kire abusua no fa bi abro mo ni mu hwe no wo mo jitu mu enye ye enti wo mo de na wo mo bokoko e kire se wo mo makwan sa ema na enye ye wo mo makwan sa ema de hyebrantie a wo so ayi e de a kire woduma se atena nkunya ya na aka so weba besi bi de kire wura no wo mo makwan ma na mamusa eno nti enam se woduma se eye kotoko hene dudu obi bie kuntu kantan bo kro bi asante kotoko hene na de nti na ne kwan so no sensem no ebe ba ye wura ni na ye wura de na koma pa na botre na sumdwe mentimo wase bi e wo bi a wadi asiesie se da bere bi na da no na abo ama sumdwe aba no kro ene nyankropon twedi ampa adum nti efa ne efa na epre ni nyina efa sabi nyame adom okay sabi ye wura chi amene ena ofri kotokofie akro no na chi amene ye wura na so ase poku ajima oni na wa chi amene fo ya aka ena fe na chi amene ono so na chi amene ena wo nyina free ena nhye mu no ase akro nti abusua obeka ho na sanati the reports na mamo the reports na mamo so anam say live feeding ti na the cost be asan when it happens no yeah there's some step be betia see nti abusua madogu so amichemu enam say fa bi ayen say on tiase na social media so quick can sembe bure sembe wa minti before no mo so na wo say ne ba ohene nim na enam say ohene ena woduma say ne de nti odna koma pa na sumdwe asiesie na bibia aye boko ene ebo ohene nim mo ohene bo no kro no na ya beto dwane say sabi abusua ya wo mu ne kosi hene ya odi ohene kwa de shibrantie be kire yura ansa na wo so ide a kire woduma se man no wo mu ana ya de hyekan
ya yom ye mfunso bia ni nti na se abusua ba social media so ebe ye dede bebre mesremeka anase abusua ba social media so ebe ka nsem awodo bebre edefa ahinsie no ho e ma nsem bi mpo mesremeka ebi ko ya ma bi kura koti achiame no na omo enhede ni so bia ye nti eji omo nsem tumwa okay enye ye na senior wa hantu de entina se ho enche kra enche ohina he nkwa ba enti enche ohina he nkwa da bia ni dwumadie no bi se bebre na mo busa na se a na msimunya bote na nyame adom na wo ha die enche me ha okay enche ye beto yabo ase na ye di komo ya ti nsem ase ye but so be kan ho a news aba ense ewo dumase akunya ho nsensem no sabre ohena akoma pa na butinti ni nyina akọ edi ama abusua wo mu adi kan yi de sebrantie na no ya etwam no sebrantie no omu yi no ne kwan so a no funsuo biara eni ho enti na wati waka bibia eni na so anso so ho no nti se ade na se nyame ya adom a abrapam se ohene e makwan ya na awadum asenso atenankunya no e de sebrantie no beba na wabasi bibi e de akyere yura na bibia wabasi bibi de akyere yura na bibia enso so aye asumje na bibia aye kabehwe se de asante amamre ene asante amanie enso esi etiente no nsem ni bia eko yura ni sabre a bigina mu asem tom na enu se edu se ibusa se den na esi ye efa emenansense mo do say emenansense okay I'm not privy to it okay but all the yenya mutse ya na edidi nkomo wo form se be tibi bia ye beba ya be soma mansan na bibia enso ayasumje na bibia ayoboko se enti enche ahenkwa eba na fei yatena se na yetimbo ene dia koso e okotokofi na but abusia men kam ye enti asese ensesi anyame adombekum de ohina koma pa na butirenti wakama bibia ya asumje na de sebrantie Kofi Asante Krobia yerua no mina bodin na enche nyame yadomo a obesi bibia che yerua na ene eye ewodum asenso ene nyame kupon twedi ampadom ewodum asenso se sia bibia kwaye boko na bibia ya asumje enti enche na se in the Bono region the administrative Bono region Asante man amahene mienu na sebredi e wo mu na beba na bibia ya asumje ewodum ase ena fe brekum ena one ya kanso enya ma nti nyina ya mre kakaka onyina beba na waka ho na bibia ya asumje ni aboa ama ye man Ghana atumpon sedia esiete nti abusia oye meka ho a na breaking news abetotwa from the King's Palace and yes here the besma mansan yenso yatia say I enokre LC dash SX8MO emso fear your baby because onim o have the okanyezo onim opa yenokre nana Mr. Martin Amanko eke kwabna kire na kwabna kire otosuminu e na agbakosem kire se minim se wodu masifo fi bantama ya eye bantama hene agbakosem kire se bantama hene bi anya friends na ba fo wa ne ma e de ko kire wodu masi se dia isi eti impopula bra ko se ko ba kire santene prempe ya odikan ko ya agbakosem maka bi ati se wodu masi ni o ka hu bi ya konko de pa te wodu masifo etimbedi bantama hene na bantama so tibi se ya pelifo aka ameti no na enche e be twenkomo na bibia ayasuje said ya esi ati na nom ene free odokofie branch mi na bawie ha na aye siase ehne na efi akosa brain enche so na enche na se na fe yase ne so e be twemu a na okro afa ohne ba ya hene na nom nyina enso efi kofie akobra na Kumasi traditional council mshia no abawie na ebo ayo betwenkomo na de eje candidate de asoma masa but let's not forget say ene manya Santeman council ene Kumasi traditional council nti yenti asesa nti ne nya amahene yerua na brempo for however somebody can catch on Kumasi traditional council na ko achire bo ye ko ra in fact blue east ahafo nyan ko no bebre ho a oboga Kumasi traditional council na akona hene sabe na kumanyini na ene free ene Kumasi traditional council mshia mu ase akona de akabia so atwaso asumje ekwan so said ya esiete avosa captain so ha yes avosa commander ya oyina ebe ya from the boy e mapia so ayasumje nti ayeguso wa tweyem ya twensa han kwabeba na watu ne boss ya ba twetwe komo na bibia ayasumje na eye LCC okay was ofi kotifem okay ofi kotifem adi shebusu okay that's oh what do ma say wa na ifa na hwefu wadaro ma because was here chemi na say unni moye pa busia oni za de se branch ya
atenkunya ne bɔ ne din na wodi kan kɔ so ayɛ de kyerɛ ɛyɛ award ma sikro no ne ba ɛne machine bedwani a ɔwɔ Sunyane West ɛyɛ Honorable Millicent Amankwa ɛyɛ boa yes Honorable Millicent Amankwa ɛyɛ boa ne papa ɛne de hyeblanti a yɛwɔ anoma bɔ ne din ya ɛnkyɛ koraa ɔna ɛbɛtɛ kunya so sɛ award ma se mahina sɛ de amammerɛ ne amane university nti abusua ɛno nso wo sɛm kakra no ya yɛbusua butu kunya so yɛ wa atwe yɛ mu ɛtwɛn sɛ ɔhena yɛ nkwa bɛba na yɛwura nsɛm no na yɛdi nkɔmmɔ ma bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ sɛ de sitiɛ nɛ Kumasi Regional Council nhyiamu and yɛde the rundown the update the development and what have you nyinaa yɛaka bɔ mu a yɛde suma mansan na ama bibia ɛnso so ayɛ bɔkɔ sɛ de sitiɛ so let's have a feel the atmosphere from the King's Palace ɛnɛ wɔyɛ Kumasi Regional Council but nipa mpempempempempem a wɔfiri akyikyi ne bɛnkyɛn na wɔn nyinaa ɛbɛka ho bie na sɛ wɔn nyinaa ɛka Kumasi Regional Council nti sɛbi ɔhene fra wɔn nyinaa babɛtena ase ɛbɛyɛ wafam bie ɛnso ɛdi bɔ ɔhene fra wɔn nyinaa babɛtena ase ɛn mɛni kɛkɛ akyerɛw sɛ nkyɛn ɛna mi twa na tɛ akyerɛ hene tɛ akyerɛ sɛ nkɛ ɛwɔ ahafo regional but ɛka Kumasi Regional Council no ɛna kyerɛ Kumasi Regional Council no kɛseɛ ɛne baabi efiri ɛkɔ a ɛkɔkɔpem afei kuro bi te sɛ Dabibi ayi abusua ɛnkyɛn kwan Dabibi United ɔmo qualify de aba Ghana Premier League ni mu Dabibi ɛwɔ Dabibi wɔ the Bono region yɛfa aban mu a ɛwɔ time mensin no emu Dabibi even though ɛwɔ time mensin of the Bono region but ɛka Asanteman ho ya Dabibi ne yɛ kɔtɔkɔhene ɛbrɛ mpɔn sɛ de esitiɛ ɛnkyɛn kura Dabibi ni Brody nso wɔ time ɛwɔ awɔ Bono mantam mu Dabibi ni Brody almost a second couple anymore. You know, I come up on a good twenty. I'm a bibia, and so I asked you, said, yeah, it's yet. After you know, COVID to say, actually was Sunyane, I mean, I stand to be corrected. Sunyane East or West. Okay, so okay, I'm Baba. The answer enough. You drink one of bibia, and yes, we did. Santimai Council Shamu, Kakaya Koso, now you're funny now, and share among science. Said, yeah, it's at Yabusia, Nina and Kabomu, any octo, any Asubi, said, I believe ya, or any dedication in minor, and no one and uncle to a Bikum, then a Bibia Woko, a fay, actually, so to the Medicine American Muslim, Yina anymore, some, I've just said. Adiana, we share the video so I can say, when you have your shop, and you have to be. Ya wo nya kura ba mo wo kyerɛ sɛ ɔhene yɛ waka bi agye to ɛbɛboa ama asubia basabre ɔhene ahe nkwa ba bɛdi okay ne ba ne ɔhene ahe nkwa ba bɛdi no yɛ nwura mu na afei yɛ nhwehwɛ nkɔmɔ na yɛnte nsɛm no ase yie na bibia anya bɔkɔ sɛ ɔmo deɛ abusua wɔn mu ni mama ne nti wɔn bɛka bia no na ɛyɛ sɛbi amammerɛ ne amammerɛ ɛna ɔto ɔmo ase na ɔkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛ a bibia ɛnso ɛbɔ okay so ɔmo si ni akɔ abɛn na Mama senior kwaba afei yɛnto yɛn wase na afei yɛntwɛn Mabusia live on YouTube by Grace TV so na bibia ɛnyɛ kabɛhwɛ na bibia ɛnkɔ so kama sɛ dia esi ɛtiɛ nɛ ɛyɛ the Kumasi Traditional Council meeting ɛnɛ twɛdi apo okay Mabusia okay Pretty important part of Kumasi Traditional Council meeting and then young part of Akos Bia, I ask you, I will mention Yaku, any Lamuchimu, and they move Amania as some Amasa. Okay, I was having some movie. Yeah, you want to say, I will remove the crowd that. Okay. Never. And then the other and I don't say okay. I was about to move here. Other Roma, move, I won't comment here. I'm behind your book. You want to make feedback, you are the best. Okay. Minimum, some of them are not commenting. Now, the whole series, it's nothing. You can be so. Okay, I'm sure some comment. I was some of them. Other Roma. Yeah, I'm checking again now. Yeah, fixing that command and Asubi life from the Mensia Palace, the seat of the king of the Ashanti. Okay, I'm about to talk about a video. Yes, you can say, Mama, video to Mongo Ega Granmaba. Why?
Offer we are you baby. Obi a hwem wa bro tire no ano no. Me nana no me offer. Offer we are ma ba wate. Right. Okay, yes. This kind of my wife. Yeah, I'm so who you say be okay. When you more kwa na phone boko dey wa na boko. Yeah, do ba yes. And then the most traditional council is shy. Na nya asante na e kwa traditional council. Eja, o dey ko to go fie na wo. Yeah, oso. Se mu kakra che, ka se kwa traditional council kra. E ho asem kakra se wa da ma. Asanya bu yo ma he dey ko. Ka se most traditional council kra ho asem kakra se wa da ma. Most traditional council ya bring comfort. Okay. And aman hene ba ko ma ko twetwa. Sabe yen ka so mo ya aman hene ba to mo nya ya bring po ba. E ba be ka so mo ya Kumasi aman hene. Mo da fekwa. Mo da fekwa. Wow. Okay. Ayen hwe ne once we start cancel share mu e dey and course put na chin ka che. Oda wa. Ani ma amu bo no ma ya last city. Okay. Last city. When it transit no one cancel no. Okay, word must okay. And word must in Konya say. Okay. And when he say overcome. And she afana ha wamamba which is last transit. Okay. And then the omu na buy. Okay. I know any year 3 no yes say. Omumonkro ni wanso na ekuma asema yede e wo hodada enti wo hene tena ase na de wasiburu kuma hene amfaso omonkotena onkoyi bekum hima angasa nipa yebusa no o ma last yi no wo hene busa ma obaye which is acting president awoja na mane hwe bekum achi okay yebusa o mo se o mo bi bitia de ohima ni yi so many bibia ana ba ko nso de nsa koy o hima anje ana o hene de be kan wo se ba be ka de hye no am man 9 okay yes yanka de kasa boy de anshe ni ye enti say man kwan to o hene to man we no obusa be ko hima se wan no yi no o mo ni di okay ana obo ni di ana obusa ahemfo no de aka ni na se omo asembika etia no otom ti da bi jomu nyina ba ko mako na jomu ba ko mako na ese ye de yi etuyi to ani buso mze de na ma yi no jomu ni asem ka dia ena na ma somebody opoyi no no bo ni di ena o tie kire no te e ma o hase o around okay ena o hene ye say em frɛ no okay na ma frɛ na se na ma ni de fana personal obetima yi na de hia o nenim na de hia abi wa yi na de hia Tino yi no nese said na last say na me ka so ma me awo okay na said na ma yi no ono na ye di akonya na ma no nti ba kwotena ne wa kosi apotem okay na say ada ko hene betena say asante ma no ni ama the date na say be wa be try na say bibia so adu anti na say eno ma na e wo ho bia okay enye bia na eni wona na penche ne Matiu Macau ni na se ni na ya branching out ama bibia ni wo na so mo de ya tu ya ma se ye de ai ma yi no ono na wogina e firi wona ye bo wadumase ase wadumase so de kosi ye nya ne se ya no de bia me ka se e ka de hia e ma ne ya de sefo okay okay abusiana ma na o si ha mo man ka o ma se ni na o ene mo ka o ma se e kura ne se o mo ye video social media yes okay e mo ka o ma se e so mo kura mo ye ma o mu di akonya ni bi enye ye ka mo ja enye e mamaga okay e ade shiga se mu ye mamaga ya shiga mamaga ne de sabe o ma me se ba ntoma hina akonya e mamaga so ma pa e di ala tibi okay but e wo du ma se akonya aya de shiga ngasa ese mamu o fa di out di o ma me wi di a o te meji ye busa e ne se e fa na ya mo man ka o ma sem no o mu de o mu ye ma ka o mu timi di bantuma akonya oh okay sa fa na ye de mo yes e fa no kra na sabe man de ye ne mo no nam se wa po ne bra okay o ma se e kan fie ni school a wako o nim de pa but o hine ka chen senka onya abotre o na ai ma de be free mo na odi na ai ma na chi okay nti na ka ohene e wo kwan se odi akonya na man to ye so onya abotre na nka
wonsiesi but you two no fun to no free ana obegina kantam sere otu fo ntam so sere kan na e be kan moja asem dia se why you want free so why you want free so obegina so wo ye dihie o okay ana kan moja asem na cheche mu wo ye ba tu bi akonya ne be enye so why you want free forever why you want free forever wow ti do betima di mame why you there do betima di aye sebe bantum akonya say the obi wan ra bantum akora kopra akonya o abe di yeah so so ebiti abusafo e word mas ebiti ba be di bantum sa bantum wo panyi sebe odi bantum akonya ko nda ko chechiri nyai okay omo free sunya omo na ko chechiri word mas no abusuya baako oh okay mama no omo chechiri ko bebrebe omo kro no ndoso ebini word mas sunyai ankasa asa sunyai amakomfo ba so mko suye ho okay so nya mo na chichire sunyai ankasa because amakomfo na chichire okay but nam say omo tratra sunyai ko no bebre ana omo bodi ni na bi o wa fresh okay so anka nenka sabi wa ko kan taman ko je kira anka konya no ebi kura ke sra ade ema konya no ema adesifo no le bia ke asra de we na man se bia se go di bia enam so ye bantu betime was the money akonya no chia mama ne ko di bi oh okay na ko di kina so akopa akonya na di na anye yi okay ese the chances antere ka se ya nwa o ma bia nwa wa ngona ya se de ateke ne sa to yi ya se wodi bi enye yi ti ya ma na hu ne gina bia na wa pe de bia bia ana sabe ka se santere ka se ma court bi antiminten bi o ne kire se aye de bia ya ji atuma aye na nanom santere nkwa ne o check asante abakota ma asante na dikati police first santi na was sales Ghana the first sales mention first ake di wasema e do kotum okay so na buy no is abai ba no achia okay colonial master star ma e dey 71 na santuwa the makata be mense one ya chiwa na do akotum wow o de ka na ye hwe na ntumi ntwa ye do kotum obusha ko betwa na e ja o wow so anka yes do man e dey kochim wow so abeka asema ni kwa say dey okay but in enka no e dey asem na wi ama sebe na bia sebe abakoto na akoto wi bia fani bia to mu ase ama akonya na koye sebe ejabo atia ono a dey asem no eba odi bi ma no wo social media page no no asa di bi oh okay ade ase wo su buati ono ana asa di bi wow na say di oyi no wan yi obi dishi wan yi na kwabna che to su yes na say sebe na busu ani ni wo su buati ndi na say akonya no enfuso bie dabi okay watwa fufu ama na sa ton kwa mu ti di amana I know say procedure na no mbefa so na omo de na ba no obe try kire yura na afedi okura na nanom tuo e de asom ama sebe wadu ma sha be yekra be hwe na akonya de yedi ni say yedi ni asiesie kuro na efe na amanfo aba kuro mo ye ni say sebe wo kopis ka afra akonya ni ye bonya me mpa ye say ye santene kai ene abutra o manya o mbedi su sa na bi ya yekra be na kuro no wadu ma simpuntuo ne yepe because brekum say ya because ya dey brekum okay say ya sante okay so ada say okay pa okay enti brekum ya bo mpa ya say onso kwatena nemfa nkosi apatase no nso mesai okay na brekum puntuo na aka echi na ene so kwa brekum say me kaka me na fa shawa Nako Brekuma is the same as Ohua. I never go for back. It's sharp, yes. And she was almost 6 or Empire was say, ye no. But now no be fan na tuo na. But masu mama Brekuma efe. Na word masu so efe. Don't be abesu bi ewura. Na aboa ma Santema ne Santema tuo ne. Santema ko so aye de. Abema ma na e fa ma e nyina de e pe no. E nya fa so bi aye de ense
yɛn na nanom bɛtoa so no ɛna ɛso yɛ bia yɛ atoa so ɛbɛtumi aka wow okay tiabusua sɛ ɔbɛka yɛn wasa tie dɛ nyame adom bekum ɛne ɛwɔ dum ase nkunya ho sɛnsɛm na ɔhene adaro bia yɛ bɔkɔ ya sabe am no kasa de nyakopɔn twe ya mpɔ ya no a sɛ branti a sɛ bia busua asatem ɔhema yi wɔn mo asatem bia yi wɔn mo ba bɛsim ɛde ahyɛ ba ne yɛn ayɛ kwadu sɛ ne ayɛ hwɛ wi a bekum deɛ before sɛ bɔ yɛ ba social media still who be ɛsɛm a na nipa bi kɛka ne adeɛ na ɛm sɛ na bibia bɛ sante na yɛ wu kakra obi ɛna ɛbɔ ɔhena ne yi na yɛ ho asɛ ɔhena ma ɛyɛ obodo bɛka sɛ simple as we jam afei na na continue class makonta na ba ɔmo nyinaa yɛ tu ɛnyɛ wɔn asɛ yɛ si yes bɔkwa dede bia match yɛnti ayɛ simple ne sɛ kasa santene a yɛ sɛ yɛbɔ di ade asɔre ɛsan sɛ ɔne yɛ fɛ no kenten bohoo ɔmo ayɛ kenten ogyawa no ayɛ bohoo sɛ monto na yɛde ato gya ana santene tie ana ka King Solomon na ye King Solomon ayeti ye na Bible mo ba King Solomon wa asase su de any santene wow because asama oka simple obusa ontini obusa se unim krache no wo se minim no first no exist onim no ekọ ache na krache ne begina afedi wo so onim na kontakra na asan esere yeah na obs re on say oka asem ma sebe obu afukura kuma betoye so enko achiachi nyina nipa thousand kwa na be yi o ma nipa ba ko na e be so nyina sana ko nti mi de ya meka se edu akonya pepra ya na sabe anwafo kra e bitimi e de esi e wo mesi a na ohene ne ba na wa try na wa siesie ase na be bia so ayi aka sana me hu nti e bo nya me mpa e se Bekum beba be kra bebe because Bekum we bro kro na Bekum afichi kro ni bebre ene na perforeka Bekum is one of the best I mean mako tunyan mako Bekum mako bekim so guys are Bekum is best wow kro na mu ofe o mo chachi chi kro ti sa shan o ase ohene ko on Bekum abro kama ngo kro ma sa abro ana fi bia ansan na ho o ko ti obodo ni ade a unse kro no sabi afone bro da bi wo a efe de bin ko tsan be din ka se efe Bekum ye efe na wo che se sa abro we on se to na ye kro ma na se de o ba star ni fro ma ya ka se on se wo hwe ya olden days Bekum for dey bi titi kuma se dada wo a bi ekoko afu a sabi o mu hu ye de na o mu nuanom ye no e bi no mko ye no okay because e ka abrosan na e kuma se abrosan nyina na e e de ho so e wasi ashanti what you say in the asante for na bi a sabi o mu hu ade afi am kwotena ho no o mu chichiri okay nti na abrosan na e chichiri yeah ono o chichiri ene na busua nyina no na last time talk na me catch you say ya na nanom de o mu ma ehu ya na nyansa wo mu ne say yesi trikro enkojina trikro enkojina no akoye bo baako so de aduane kum na enyina na edi a edin se ye kontokwa ye nsambo because eduru nwumra na kwanse baako no ma na ekodidigo se bi no wo manso a me dan ye koto nse didi tie be siesie am ya koto nse yes akọ be hia wo yes okay and then no yesi bi di self contain ne me nkwa na me yire ene ye mabusua no and na didn't tie bebra ba ama sabe anwafo kra mo firi ye furu baako tie du ba bia na ne nua baako o se ne nua nya ska na tan ba bankoto na dura na obompa so obewu na wakoje ajapade na firi ono ne yire nse abra wo de no unua bia mepre yo kane na edidi bom ana ye bibia bom no na odo ho nti unua kra sidan a wo sidan wo de ne nua ho adwe ni nua ma ho to si anu osi dan na binti kase god intense ni nua ma wo ho no mo na betena ana de ka chene sorry to say me ana wo no ye sorry frifie na bia ya ma me mo na bo aya na ye nua ba bi ana sabe wo so ma se ma me yeye no edu ta ma me yeye se me hwe me wo fa se na me yire na bia obekeka nsema na wo hwe onua no wo enso nkanya sa na tie ebi wo nso ana enye ma na etu mama no fu eye be ma na nkasa na dwombo ni nti obeso de hwe wo fa se na aya na akosa wo ba so mo ti fie ba yes wo be bra sabe
ye jaja pade mo ana e bia wo fa na se unua bi fie na unua bi pese okodi fie no firi oyire nsam ni na e sa no ora eli etesi ba ni na ntesi a na amanfo nje amanfo fie o ayo fa ase na na jaja pade mo na omo betwe fa ase firi wa ada na se akoye mama so okay etesi na akoye okay tell us answer area ni je ni adie wa na ha ya ka wa sa na obi say Josephine okay Josephine of man pon obi that kind of so I thought say and the MC na e ho asema and then once a man okay but those that so kwa dey say e fa na abo ni ah na kind of so kwa no sabi okay ano so di opa akonya dey we madam for okay that's wo from pa nguna we di chibranti wo from pa ah ya for Paul yes e akonya na obeti ma chiche ya na mi ka say kro e di obi ojo ene owi owa abotre ene abodwom o fishi ai de chiche kro oh ni ko ase kro ni holding e kro sa bra ya chiche kro no ma kro ni nya also we be kakko pa na yes okay no ye pe kro ni na ya chiche pe kro ni kan ko dia de chiche kro yeah this means na kan also the end there am on yeah then say in na wo yan mu a be pem am to jaw abeti be pem bia be boko o jaw say ho na onye ba kwa na so e recho e ko se fiase a esi a hwadwo obi an wo say da wi nipa na odi na chiro kra ya da go se fiase dia na wa ha ti ono a ma manfo susum na tiko too much wow me de bia me ka say o ma me wa wo won ka udi usofo ahwe so di usofo ana say we kodishia ana se kromani atra krom ne onya de hia ana na koyo ho de hia they say court na twa we say udi akonya ne bi kra they say court do ama ya jeliu contempt say ukọ ba won tibi ndi akonya bi onye ko fiase ba de on tabi da bi ni wodi akonya sa obi a ya che ne da oni akonya obi odi e so one ba ya fonso ya che wa wie akoda fiase obi ka se bi asem bia ba oni mu hwe na oni mu hwe a no ye different obi a oni mu asem ho hwe no e different ye paden wa ana say yi wo free ye be tro say ai nipa we na ade we no innocent ya dey so by but ye de wo kwhye ma ya na busuafo no be insist say ye de wo kwhye mda awo eze pese fi bia be ka konya na ochina no obi asabe woni ne pre bi kwa dia benya so dia di watem say okay Matia na akosi agima so say good evening from Belgium also share free Belgium or say menchia or emanu pa abese menchia okay o say na uni na akosi agima my friend father sit to back father okay also what me wo fa pre ko pere no oh okay over akosi agima eduano no akosi agima ngasa ni anto e disi oh okay disi bema sa asi oh okay nana ono na oto oko se wanya ko over from yes on the left see container this why to top provisions ne anye ya over cross na fa se wanya ona sa nana dia oh okay nana anya pia wada okay we ni passe oh I see dudu obiribi no di mai na edi nana ne ya mi show no come up okay na da ma mi chia keke o ya no a chia keke ama okay eti I know you beku there na media ko kwan say after bibia no say omahima pie na ya waba na say the Shibranti a na mabo edi Shibranti Kofi Asante probia opie ya waba beku atenkwin na obi aba ha ya na mtana na obeba no na say odomo a omna akabo mpeko on say akonya wa hu ade ba ko ni panche no so say okay ye du ko jina wo hene ni ma mu afa afa na so ai say make so too for time kese kan tam kese say mu afa ne kwa kumensa me na ne kwa dukusi mu afa ne kwa kumenu me na na kanzo ane e bia o tetu so mpa mo ne be so me so mpa mo ne be so me na me be bia to aso bi wura ofra ma no pa enwumre impo da so mu ameba se ma mba me to tank kese ne ene no na edi bia konya wo okay obi wa betima che onyi na so na konya no di bia e dey enye enye obede hu se nipa ye bia se le wasi awi ata so entina me ka say e sa ho no so fa afana ni so ya afana na odi ko so o ka say o mo kan tam no okay chame ne ka chen say o so tu vonta maka o kan tam na ntam no ekum ai o say hwa na kwa no twisan na obedi adanse ko bu ba afi no atwa sai yo so nim no wan kan du wana wapo na odwai sa na ntam sitie ntam kana kwa aduabo wa obo bia
sa de na okoka no obeka no kora so wanka no kora woto den na se ne na nanom mo baaye ya se nya nipa nya ne baaye ebi ya abosom ne adade ne baaye na ya etra no se na se bi asofo ana wo ye ebi ba agona we den agona sofo e baaye sofo omo te de so ese omo na untimi na enfie bia ni wa enfie ni da hotra na esi a enfie ni si wo sa oh okay enti asem na obeka no se oboa wo no nyankopon ntem asem okay enti na usai e ka se bi yare ye sa wo yare a obi amfra wo se ye no wo so yare kra yes e ka se okay ya hu mobo wo yare wo so yare ni ye hu mobo okay yare na timiku wow Bible no kwa so patu yare a opatu yare na timichu afi yare na wo mpese be ba wo so no o ye ya no we edi nchini di mako sa no ni chira e sa do me kese me amakotena se me nyare me se me yare se me nyare a ade we nyame a me de ma no ne kan na nananum afa awonwom na omudi wachi na amoye mienu na omudi wachi ne ba de no no nso afa ese ye dia abanya sunsun so on fa on to sa enti se wahwe a maame a wode na no si ne ba so se ne ba bebre no ne ba ne be bad boy ofi ontimi ntum pon wa yes maame a sabi oni bi no de bi o kan kurahye sem etire ba bon se ba akwo wo mu a enam se kurahye na aba wa be brempon no be peja abusuan di nasiye sa na akoye tu ya maame na ata ka che oba so oba bebra oba ne nche obo so wada ne bad boy ofi so anye community na no e kronfo wa anye kronfo a no on bebre nso wow oba sa so wa word na wo wa no aka no na aye ko aya semo okay iti eno ye breku for the is ya desebranti Kofi Asante Krobia na the Thomas no say benim so kwa Asante aso because yes breku for free sorry Asante aso kwa mine na Professor Subibi Krobia Asante yeah na desebranti ezudin Kofi Asante Krobia ka bibi che ka bibi che die tie ka bibi che nse anu na eso tena so twere ho say then a Krobia Asante so the so na break first at correct also the same Krobia Asante no that's one say omuye moja baako because of bibinti okay Asante ntokwa omko ye no ana omude omu si ho okay se momo nka ha ye mamu sa kwa na obi tu ye so sa entimi hu omo ba timu de montena na momo ma wa na momo bra no wa se de be bibi si a baba popo ya made entina mom ka ho no oh ade ba ko no se okay yesua ba kosem okay ene sua mamre ne amane ade ni menkoka we dey adakro ebe school ana katrama we eya asem the moment abaka asem na asem no enne asem a yeke da social media there be a time be ameba benyini obi so ohia wa kachi na mre bi o ka wasa da na no so mo se katrama ye de wow to wadu ma asem a o ka no enne de da social media this first I'll carry heavy line because that time na ene bi mai yeah yes social dey se cheche ma social na kire se esa woni nipa emengo yes and as media esa won entertain nipa ko na ka asema ye no kore na asema ye ntro ka no kore che onua eno kwa ka ya e mo ka na esa pa seta ma obi no bi da na e ama na enwunu na wontime no wontime no ma be sa yare ya ma ho ato sa na kwa ye okay ti no kwa ka ya papa okay be boa wa wow in the Bible na say was it true are set you free yeah tell the truth are set you free yes enti me dey be am ka say there be ane enu na wo de kan wasama wo dis kakura wo sha say kan da kro be hu mboba ka say krachi won ko hwe ni free bia bi mra na krachi we yenim so no de ye ko kan asem che na obetima aka no kra ye de a kire ti na otu vo say wo say de me say okay and the can say on ka say me ye say me say ye ono be kan no na e fine no so no umu asem e mo bi ntene ne da ayin asem na ba Vivek e ko omo kan asem ni na committee omo tra kat the same thing na santene ma ye wo se wan kan asem ya ma na kan asem ye ma ko ama ne be kan asem onu akaka wie ya de kotu ya anse wasati ato ya asem wow because ebusa na no ma mienu ye say ye ka de sisema ye de ma ene gina ya Asante ye de ma de gina wota ka oba wa wo nanim ne ma so ma me wo wonsia oni mu nua ne mu nyina din me wa okay
Your mammy and will come home. Tia Busao, it was so yaman and cannot say. Oh, mammy, what was saying, I feel no anka ye ka generation since Opoku at time no canoe. About 72 is almost 350 something years. Tikaka or 7th generation. 25 years. 7th generation. What he? What soon will be about? Okay. Oka Abusiaduana, Udi, or only mammy need be chable. But a question on Vivino. Go be a Sammy mammy not Ninuanoa. Meaning some mammy Niano was 7. Me mammy, our woman was 7. Me mammy, I was 4. Minimum in ID. Me mammy, Yabako. What 3 minimum in ID. Me mammy, Yabako. What 2 minimum in ID. Okay. What I say? And you shall say, Boba, minimum, me 3 for you. Okay. And a 4 Amy. Yet the album one minimum in ID. It's a bombing Yana. I am a mammy, Yabana. Okay. The body, dear Memano, me for Moncasa, mammy, the man never cast because you judge Japan, you only say Jamo. Jimmy, you about the machine. Say a pretty view of fear. Now, I'm in a copra. I say, I'm a trim who no pray because I'm a coffee. Maybe probably walk on my mirror. Oh, okay. It's not problem. Yes. Wow. It has anticipated on Bibiano. And today, I can say, oh, mammy, wow, let's say. A man that you was seeing the man on the India or more. Oh, need this year of what I say with Yakuya. Then you're talking him a woman that he did. Yes. Wow. I wish I penny Benya Gats and I'll be now holding the Yakuya. It's a Buciano. I wish I penny, you know. Or he didn't go. Or him and go. Not to me, not be did. Oh, okay. Or him out the Japan who said, why are you to be a rat and Yamanaka Cratch? As a we are become a couple of you at the muscle. Why wouldn't you about we are with your penny, Mojane, and with your phone? And now him are in the Papa. Yeah, now we are changing a chance. One penny, the answer, what could you buy? What about you? So you bush so crowd side, why would this year buy? Why wouldn't you buy? Oh, this year. I don't know, I might didn't this year about your own. When I imagine your back, Bam, I will bear my crow, no for no one can. Okay, that's it. If you are to him, made the band here. Also, you will be out. What did the Boba man? Yes, no one can. Yes, one can continue cousin or no for one canoe. I want to Crabonia and Sabi Sabu Channel Mammy for an okay car. Him, I'm a man of one. Maybe I send him a crowd from Sana Coye, Tibebuone, and Santiago Cosem, and Santa Mamre. I won't ask you, I won't ask you. Okay. Shall we share Santi? Ye be Yawo, Hassid. Yahini DNA different. A chair or more, Sabi, it was or moon shade. If you can beat them, join them so that you learn from them. I'm more bar, Sabi or more Bononia, daddy or more bar, a man for Antiasian. And that's one more bar, Umbasum Santana, Umbas Santi. They beat that. Umbas Yadi, a Guayama, yet Miss Yadi. Yes, none more do a what. Me, they be a Mediasidamana, may say. Me, I'm a woman. I mean, you know, many film. Now, maybe someone said, I've been a better TV question with them. I've been a minute with them. But at times goes on, I mean, you know, I mean, and Nancy, maybe we are, maybe Nipa. Ah, Sabi, maybe yeah, me who's a me, my human, and who's a bit matter, yes, with them. The first TV, remember, I'm in a toy, Mamma TV, and all the man. And then some brap and you want, remember, I'm a dominant to Mamma TV, some could see me them. Not small boy, now with the benches. Bench, I mean, and I'm a dial of Yakusim, and I'm the full me, small one night, student matches. I'm there to so. And I mean, that's what them. Yamame die. Yeah, Yamame die. Bench me, you know, Macaboom. Oh, Yamame die. In your baby, and I'm be bench in the bar, and I'm in that for me. A crank, Michelle sent me here, Jumana, and I'm Mammy Akunya, one day Macunya. Wow. Tamma, and I'm 8, my was so much, so famous times 8, my miss was so Mesuma ya kani so ba di machi minya catch the kani okay emuna kakran timcha say me ya adwuma me first TV 32 inches nya na mkoto ye wow that time 6 million we koto TV anye sika ketua ya na mkoto TV na mcha say me dress dam kakran nya me wie Jesus na afede me ti say me bu atokwa afede na me cha say ma say azo no crowd me name is Wamonete, name me die, name is Wadan to us. Wow. A very much video Baba. Because we Buamon Tinam to me for the me and say, we could be a diner to
na me fie nkola me wo fa asefo no ma hyɛ da so man hyɛ nipa so message na bonten fa ne ko dem wo mami this one so very clever what me tena ni mu a twa oba ni wura asema na okoi oni ho enti ada se obetwen na obekọ me so mani abresa mi pa atopa abu afi me do me se wa se krache na bai wo free me se madam fu no wa se ma me mu jira na mu ni nko ne ko na me fi se me se wa na ha me but later na mu se na me se wa no bo ame ti be du me ame se wa na tena ase a wo hwe ke me age na obuta me ohun se 25 ko no se kwajo e say dey se me ja open mouth because my how watch it so abo ame ti say me first born was 21 years the second born was 16 years wow but me worry ti me baby am again me me ma me ni o baby ani o ana sabi ebo nyame mpa sa kwanto obi ba na ekobia na ya dwene a kire because ana me hu se no fa diso hene ka kire me se wutu kwa na uni ba ana uni yiri wo wachi a okwa awonchi ba yira oso wa ko peke mrofo no esuba no bia kwa ntwon se ba wachi but wo ma okwa oka wachi waja nipa obo ese woni sika ko ba enne ma me sua nyansa se me nware ya me mprepre me ho enkofo ba bia nkoto yankopon di nesi ba bia na fe atwa machi abepe oba sabe me ne bebo bra obetima sense akosi madwae na ache matima to big egu machi because aware nyina ya de baako ubenyini na afi wuntimi mpagya nso nko adwae ene ya change dia so wo be ma yes aware nyina de da wo mu no oyeri di nso kokusi wadwae na se de wantimi oba nso ntimi ada there be sa unsa yankopon bo nipa be ma adwene ansa na wakasa oba okasa wi ansa na wadwene sana wi asete is all hwa according to me madwene okay yankopon bo ade nyina no odi kan bo moa no bo nipa obi e wo de moa na obo mo jata ne sebo ni nyina no omo ye wade ni ma na obo wo mo but ofa nipa betra no se nipa wagya to me dia ma nipa se nipa ni wo mo so nipa nchi wo mo no onwi bi ti nipa sha se so wo we nkokọ no ani emu akrante ne apese no okochi jata no jata mpre amana nchi no na jata pe na chi no ope nipa achi no okope sisira chi no wontimi ana ono atrase no obusa nyankopon se na aden ana wo so di ade nyina ma me na abo we mi kochi na ope mache me ana nyankopon bo mo ye nipa okay ana obo mo an sa mo an foforo no se nipa ndi o mo so enti na nipa tumi bro amo ade no so ne mmom onse we de bi eyisu enam se o ma mo an da ne nipa no nti onse ye kasa yes we de wa ye no ho ase na dwene ti sa abo adwene obi ebu ti sa because of sa mo na da ne o mo nipa na bibi ebu sa okay de me ka wati ase nyankopon nyansa mo o ma sa mo na no mo ye wa da ni ma ne be ye nipa ana obo sa mo an foforo bi ndi se won wa onse obi ebi ni ye akoye ti se ma ne ye nti obi o wa o to say ne ni ye ti se ma su ma su ti se ma ya say o he nsu a say ma su won yes ma wa ye no sa no wow because nyankopon sa asesa nipa no o ma mo ne be da ne nipa nti so say ye isu a nzibere o ye na dwen ti se abo adwene okay sa na akoye nti wi ase no so wa hu a o hu de we sidie wow ti abusuya na say sanity kakra ya senior betimi dia so say say ade sa fe na obeka yan that is the news aba bleku wadu mas ya yi obi a akwani mu atwa ya we dey say man na wadu mas wonu an ko fa na dey share so yi di bakro na wi so so no be ba yes na ade say dika sankwan say wadu mas this bantie ya na na oba the ban na MP ne ba no we nipa say sa ho Millicent minim ne da me hu no TV so okay but first day me meeting no mentia na I was excited I said many asaje ama because sanka obi a we MP na wo ko nanim na we go feel ga wo fom na MP ni how we see e receive me ni di nkomo wow ana sabe me sa asem kakra gu na so o ko no se krache bra be di na chi me ha mani nka $100 dollar no demand $100 the ever say ye 3 or my $300 wow yes ana me nka kwa chiri bi o de ma ye na
Wow. That day I made $1 chimbutu. Yes, I mean you. I said you that day. Sabi obi a oyɛ saa no. Yeah. Ohu nipa ha nipa sitie. Wow. Wow. Ɛna wo how si kasa kra no. Enimte. Oh, me hu bi da. Wow. So lovely. Oh, nipa ye di nipa ɛna yɛ ade yɛ mfa mo na yɛ ade. Da ohu obi a ko nipa ma onjojo nipa a woni nipa. Ɛyɛ bibia sɛ nipa no. Saa nipa no mentoto na se. Okay. Na asɛm o ka kyerɛ wo sɛ kratwe. Mekɔ. Na da masan ba bio. Mehwɛ wo. Asɛm o ka kyerɛ wo. And I'm saying, Mate. Wow. Nyankopɔn ma na hoɔden. Na adeɛ bi a wafa a wɔbɛfa no wasase wɔ so nyɛ kyerɛ ma no. Onipa nyɛ. Ana nipa de wa nipa sitie no. Mama nipa nyinaa dodoɔ na nkasa wo yɛ da. Because obi aka sɛ wɔyɛ. Dabi. Sɛ the Bible cries nipa nyinaa do wɔ yes. Nti me deɛ metene so anu masɔre. Wow. Oye pa first meeting na woti ma $100. Oni mu ba bia binya adwuma bia ma me. Just say me pa akonya ma ne kotena binya adwuma bia ma. O ma me $100. Wow. Almost 1,000 something. Yeah, over 1,000 something. Was in the square number the business class. Yes. 1,001. Yes, because sign na ma hu se me why do. Kan so ba ho a. Dollar the bag moto ma. Na bia kwa appearance asesa na. See the name probably now. Oh, Jessica enye easy. Jessica for Nyankopɔn hyira mo. Amen. Na mo bre na mo Jessica. Na mo ma ebi ni. Ayasem ketua. Enye easy. Na ye mami bia the last mami me refi. Mama Rebecca. Yes. Mama Rebecca Nyamisha pa. Oye nipa say me refi kura mama was. So share pa. Mama I. What's her name? name? I mama kura. Ono kwa de. Yeah. Why me ma me prekope because the time so me ma me prekope no. Why aso nani. Oh, okay. And I'm yaso. Oh, okay. The me ma me prekope no. Small form of tikosi obi ani. Ay asemo. Na ma me na ade ba ko me de pena sense say oye obi a oka no kura play no aka. Yeah, no kura. Ana enam say me yaso nani nti wa ma san pena sembo. Ana oka no kura. De bia no mpa ya me bo a me kom koto dwan ma me si Nyankopɔn ma na ahode e bro ahode nyina so. Okay. Me ka say Nyankopɔn ma ni sika wo. Onya ahode no. Okay. Se Nyankopɔn de ahode no ma wa sika na na eba. Okay. Na Nyankopɔn so mo na ne ntutue bi a wototo no. Okay. O ma na ni na ho ansa na watoto. Amen. Ba ko ha o se ma mu ndi. Wa last o yes me fry. O se ma mu ndi ba o comment ko o asisi a. Ba se ma mu ndi. And the sister Nyamisha, what's my boy now parents ah. My sister. Of Santiman po. Yes, we're so lovely. Yeah, Nyamisha, what's my boy there? Boy there work. My poko to chief for. Obi ye di pass. Yeah, Nyamisha. Ebe sweet love. Yeah, mu kokra musa na kaka. Say Nyamisha no me kwanya ho. Yeah be. Na you appear say I hope everything is fine. I over George, Nyamiadom. Ana me de of George, so na mama shirt. And so poku buache. Mr. Book, I want to do. Yeah, obi trade. Shirt no. Yeah. Me nyi shirt there but shirt no ye. Serious. Oh. Obi trading. We are sure so share. Shirt na fi angata e ka ye di ye saka ma e fe ye. Okay. Obi a ohun shirt no oba me dem this week nyina ana shirt mi di Finland na na am se bisa o aboje mi nko. Atire komanko bi. We dey wo fa bi ana de ma. Ana me ka je say me ka che ba ko na say ni Nyankopɔn hyira. So but on the meaning say on the sika nyam no obenya ma na bro so some ka pompa e mana ni Nyankopɔn ma na nya sika ma na bro sika nyina so ye ka sika for me ensa ye bodi ani abodi aka ho e bia e kama se busia mo koso na mo kura e musa na bia e kama se we ye ko na em ze braba ntime ma waka san ye kwa nzo bia pese to bia nsan ya kwa me de metuma kan say ye nwa ye nsua ya bakosam ne ya mamre ene ya mane yi okay na ade bia wunua beka bia enkoye ma no okay fa ne say onim na kyerɛkyerɛ okay na mfa na bufuo so because Bible no class hwa no wa ma wia we ato bufuo so ana obi a wa abotre bia be wie ne na ye nkoni bia ye ye mfa prepare enkase so ana mfa popo enko applicants ma fie so ti media metuma kan say even wo bakra sabe watchim na wo no Saudi and the day near Popo, a Popo, and there be a time of us original. But what you about say, any old drop, any old pepper, a church, and I didn't know why any yet, we didn't say about one, and one my fear, as a chili. Remember, I'm a chair, my dear Bible say.
ade wo wiase a ɛyɛ duro pa ɛyɛ nipa a wotimi ka sɛ pa atwo okay on fa nipa sɛ mo nhye okay ɛyɛ duro kɛse kyɛ duro bia because o yɛ madeɛ na mfi sɛ ha me a me de metima sɛ o yɛ madeɛ na ha me a na masɔre fi wona ko me no nya ka ɔkwa ya ka ɛsɛ no ma bi ɔdɔ ɛka nipa bo nipa de yɛ wadeɛ na mfi sɛ wo mpa o twɛn ma na koma kɔfoma kwa uhyia no ya ante abena ɛna wo ni mi ya de bi mani anyo ɛno ma we ni na ayɛyɛ anka mfi sɛ wo yɛ nti anka bɛboa ya yɛ nipa de wafom demo sɛ me ka bibi na anya wo da afa kyɛ me demo ade we na ayɛ me mani nyo me pesa sɛ de bɛma yie ato yie ne nti sɛ me yɛ wadeɛ na mfi sɛ me fom na mfi sɛ hawa wadawroma woni me nka de sɛ nipa sɛ de sika sɛ kyerɛ nipa wayɛ mo akora wo yɛ no sɛ wo popo wani kyerɛ na aboa no wo ba no wo dwane sɛ ne ɔmɛ okra so wo bisa obi ɔyɛ kraman bia the moment a wo de aba bɛhyɛ ase tete kraman kraman ne mbu bio wo so wo ba no pɛ baabi afa obi yɛ wadeɛ kwa no da hɔ sɛ me kwa na ade di me na abɔnte so ne didi wo dia sɛ me mbɛ ya no bia ɛsɛ obi tete ko ɔma so ɔma dabi ai kraman a wo de ɔdɔ ɛtete no no obi atumi fa ne nkwasa asɛm mfiri ne fie ma ofie ɔkɔ abɔnte a ɔyɛdi na emu oba fie ɔtwɔmpio sana kramaji sana nipa so tie okay wo tete oba na de kristosom tete oba na de amamre ne amane nso tete no because bible nse fa kaza de ma kaza so enti maye nye se asɔre ne nko a na de tete ma no what you say yeah Africa per se Ghana especially ena nanom de amane ne amamre ne tete ene yenua ma mo wa brochi o ma ware ye se nyina fi sade na kopeke embrofo amamre no ane ya emre na ye emre na ne mayo Africa dabi ya blacks emre na ne mai da okay hwe me maame ene me papa omo wo me no me ka me maame omo emaye 7 okay me ne me bra me di na chi ye maame ba ko ye papa ba me sister mo omo maame ba ko papa ba but no be edi me nyini na me hu be hu but me maame ti ase se ade bia me papa ye bia ye ye me ka ta ase enti na me gitum sa me papa me ya ade a obu me wi a o sa kire ma de kron de me ya enye nti obu o ti me nye bi ne nipa se na timi ye sa ade ana wari a ye wari me papa ne me maame no mu nya asem a no mu try so mbeka no dem abra ye ni bo jada sei na to se me maame ne nua kontopa ana mi nua ba akokɔ so a ye me maame nua ne ba akokɔ so ana me to ara fe me ho so keka me se me so me pese me kokɔ so ana me maame odinani na kasa kyerɛ me otia me na mpem ba be tena akɔ awia kakra be 4:30 ne ma hu se me maame ne nua etu nsa didi ana ko nua na me santi me ni papa ne fo pa enso na me maame ba no on de wa committee because wa koku bi ama me afa ma hu se ato me enemy if you wanna miss you anyansa se me maame ne nua ko a ne me nua no ya me maame ne no ne nua ntama asem what you say me maame o to se me ni me nua no aye me maame nua ma ne ko a wo so munya o mo enche o mesa akasa ampa so bo se be ko ntokwa na enche ne asa ye de akasa isanu ma hu se wiase no saa na edetena se do ye ho a ye ni akiriye na emum katrama asine katrama we mo ba bi fa akoro o mo ko ntokwa utimi didi ana ye da bo nso waka wano ana waka wo se ana na waka katrama no wo se na ko ka katrama ho nkasa ne otutu tene firi na de make out ya se nti saa na me hu se ye ya ware ye no se fa de se ye modern aware na ebe ware ne ye de se Ghana de na policy na ebe de achen se ye fa orofo de no okay ana modern me ware yo but metuma ka asem esi wa bridge ya ware no be ma say what one man can do woman can do enti omo de saa de na be hyewo oba ko adwuma be ma no ko adwuma enti won enti ama aye bisi basa bi o be ma be yi eno ana obe da bi ya semo be ma na da wo so untimi na be ma no so na ye si bi ya sa ye say kan san say oba o totu okura na onim to a etwere be ma dem ana oba ba tutuo na this wonya gina ana wajja gina pa sabe na ebuni na kanina se unya oba wo ya
ɛna wo sika sɛm no no ma bi wa wototo kontokwa kura si a wo yere ntimi ka se krache na bia yɛkeka kɔ na mmoa yɛ nkɔse ya uyo obi a wo na wota na wo yere di nkɔma a wota hyira wo yere a ɛmɛma nso yɛ hu ase krɔkrɔ ma ɛma yɛ japade pa mo yɛ treasure mo kyerɛ gold saa ho na wo yere ma wo aduane di anka sɛ Yankopɔn hyira na te sɛ deɛ wato gold ade asoa no wow na sa misa sɛ mɛma dodo sɛ na wo platform wo so a yere ma na aduane dia wotimi ka sɛ Yankopɔn hyira ɛmɛma mo hwɛ we yɛ wotimi nka ɛmɛma we 90 odi aduane na wie na obi a ɔde ne nso ahoro ne nsa guma kan sɛ ne yere kwa aduane nyɛ de ɔkɔ ka kyerɛ na damfo ɛyɛ sɛ wo obi a wɔsɛ de ne yere di tro pa odi ne yere di tro pa odi ne tro wɔn ne da dabi me kɔto sa bibia yɛ ne akokodura yɛ nka twi we dabi we yɛ ma transfer bɛ ma transfer because e bia dabi ebi asɛm ne sɛ nje bɔ e bi asɛm bia na o asɛm we de chat aka bia o pɛsɛ ya bi sɛ yɛ ka ade a yɛ de bi sɛ mo me ɛha me sɛ mi nua kɔ saa victim no mo mi nua ba obi a na da wan ware no ka boche wan life nya style what you say but the girl first say makonta nanka itimi hu makonta ma edi nkomo kra but wafa oba na jan because of the ose be ma betima ye na identity aba na o majai there's also a man you two on for yes okay ani na e me yanti ama me ka tro say okay ye fa ye amamre ni amamre na ani ye hu say enu nche say me ma no nkoburu ma no so okay so we ready na wo mpa wo no ahyada bo na chi ana wo sa karabati mo abo ni a kire no enya nipam na akogu nanim ase na dwena aba no ho so ana o kasa na ofise na waka akosu abrabiti ase ha de me ye wo fi wa ha oyo ba obeti kofi anu wonu na trans maka ni o so ma anya ne sa de bia ware ne begu wow ebi an say etia so m kokko ntokwa abrochi a na ye de abefra ye abrochi fo ma yi ye kopa bi kura wo so ti Ghana ha o mo namba because o mo namba che say utimi ke no okay ebi a mi ke wo na ka betuma do ne pa wo ba o nipa ba ko no akokan amana be kai Saka first abrochi fo be fa Ghana fo ni bi wo mko okone na nitia na ono akofo ba afofo Ghana ni obefa Ghana for man no fam mema bebre de omko be man ko du oni no ja oba ene se na nia te se na nia oba no ka hu se oba ne braye o ese ni kwanse se sika no ko betumi da fa ne nua ato de afa wako ti be ma wani mmuru wani ndon wo ya sa de mema bi yes ba se yes mema no kwa ye che ma no kwa ba ko pe ese ni kwanse pasa mema bi odi na ho ofa chi o pebre okoko abroche do bia ma nkoda dem no ko ejuma me e bi ese no de e hakura ene ma ni bi nsu dam so mo so omo usu amrofo ni bi ene bi nti onso kwa anu akofa adamfo ngo mi hu ye wo ware a ukunu e wadamfo ofa adamfo na adamfo na kai se ukunu e man 2000 wo so ji 2000 oya apam no ne ko ba bi e ma so am sa abrochire sa de o bible mu na no mo sua nti se ye bo wi ase no on se maya momo ye bo mema ene yi bema fem pade ene de bo oba ne hu sa de no hu se the same one bema ne ye pe you ka se mi che ni kunu na aye ne ya ni kunu kwa abonti na odi du abonti no abafi eni kwa se sisa ye nti e ho ase a tena se siesie that day ni kwa no yiri be siesie that day na e so di na gwa na odi die Sinam ka kire o se unity ba mu a that day no wadwane ma wodi a wadi adwane na wie no no watra no wadi no aka ho na ye fe no wa fa na tabu oba wan ade wodi dey church na that's so okay no okay tell ma ya o fa na say dabi o fa o ba say oba ye church na wodi she wodi oda no so oba na be ma so na ada no so ti ne ka se obi ka se me da asia bitim ka se o ti me na ma se e so da me fo na me da so he nti ba oni ne so bo problem ada no e no kwa na die ni ba butimi nya nda bo pra ka ho da de e budi ani je na SS no so but ne no modern Ghana na ko yese ase yesi afam profu bi te bia na ye kwasasem sa muru na ma wade jaye bebra ba ho eni kwasa wade jaye ba onu yiri nya asema mutuna de ma siesie na ma didi na de nkwa eso no a
oyi akokɔ no srɛ ɛne ne nan no ne nan ne kɔn ne nan na ɛde akyɛ mu ɛno ɔde to aduane so sɛ mmaa no bebree nim awareɛ ase o wotɔ akokɔ ofie a bɛrima ne nam paa no ne bo no ne bo ha no bɛrima ne nam ɛna ne kɔn ɛne ne nan no bɛrima nam no yɛni tie ne papa mo tena nyinaa ɛyɛ no na ɛde ware bɛrima nam no ɛnam sɛ ne nan ka ho no ɔwe nyinaa wɔwe nam no ne bo no a ɛnam sɛ ɛnam no a na wɔgya ne nan no na yɛafrɛ ebi a ka nim piesie ɛsɛ papa didi wie wɔgya bi wɔ sɛ kɛtɛ bɔ maame ne ni wade ase sɛ maame ne ne bɛrima no to nsa didi a ɔno ɔbaa no pɛ ɛnam no n'anum yɛ ne deɛ ɔbɛwe nyinaa but ɛnam sɛ papa no pɛ sɛ ɔtete ne mma yie na ɔkyerɛ mu amammerɛ no papa no ɛna nya taa ɛne ne mma ne didi no wɔgya lɛtova no wɔ pa ayi no so no ɛno yɛ akogama no so no park no so no center table no ne mma ne baba bɛtena wɔn mu di no na papa no anya taa ma abusa no wakuna no akɔ school no deɛ na ɛkyerɛ yɛ ɔdidi nyana ne papa ne ne di nkɔmɔ aba ɔkɔ adwuma koraa ɔbaa ne papa bɛnya taa ne di ɛnɛ papa no bɛba na ne bɛ didi awie no akɔhyɛ dɛm wada papa ne ba wɔntumi ne ba ni nkɔmɔ ɔhu ne ba ni mu da ɔbɛhu ne ba ni mu a na ɛyɛ anɔpa papa yi sɔrɔ akɔ adwuma ɔhu ne ba maame ne gyi sika na ɔka sɛ ɔ papa koraa ɔntɛn yɛ akɔ maame anam yɛ akɔ na akɔfa tan nso aba nkɔlaa no wow ɛnɛ ne yɛ ka me hu yɛ no leftover no ye na edi leftover me de di leftover pa me papa leftover ewura di nyanko saa time na me papa nya time ene me di nkomo ene na ko school wa me pru sa ma wa ko school then one ko school we twan tra what did you awie no papa tete wo babu wa udi de wagya no table no so awie no o ka se kodware ba ase de wo twen wa fa papa so ni me kenkan no ko school a aso afa graphic a wakan kakra no hwe wa no kan na ebusebisa kwọchi abo nse o maame waka cho maame so nko lock gate no a lock na anye se bet bi ebehu nsem a na yaku kakra na yaka abo ne akire na yagya wo ne aka che se menye bio ene chiche ni ko akọbu akoyi me bai go school na akọbu chiche ni no competition akọbu enti bi de metuma aka che maame ne ye papa no mo abroche mo akontom se okay ofa oba asa wo ware no na wo se wo fa ne se wo seso buafo a enya wo seso buafo no kwa se wo bua fi okay wo eso bua no so bua na emom bua na mo bua mo no se mo bua tete nkwala no mo nye wo mo oba ye boni aka kire no chine tina se ani didi no me na data madwane ko no a cha ase e krache no na ti o enya wo na wo me na me wo enti mi na so odi mase se na ye mani anye ho ye se ye ya santefo ye krobofo ye ya ngunafo aha na efiri amamre ne amane se na ye no ye nipa nya tem ene wonim se me profa oko 80s no so kwa abochiri waso otetre ma na broni ba ma me panya wanye onyem ebe wura train mu no sori no ma ne tena ase na ye no surprise na broni ba yes na ono I so be amfo omo nya saade no ase wo ene Ghana ni awo no Ghana fo ne nim saade no yeah so fruka na pani tima o sori ma ne betena so ene de nya sa gene back kwali ko jama me see efie kwa na hu se pani free abonte ba wodi da ba no na wa fa nchen ma me wo person ma duma o ba wo Jesus yes yes sa ya ko brofo no jama brofo no esu no ne ya ba no abewura yemu na ka wo kane no brese na hu se efiri na ntese ba ron free obi koja enkodi pani bi atem na social media e free di pani bi atem pani asabe sabe o fie o ko check a so una na kanzo atam e be pem ne ye nya skani bi amane fifi o ma no koja ta no odina enti me metumi ma me ne nwan ma ne ne nwan mo nyina afu se ye fa odo ene kroye ene ba ko ye e fa nyi chire kro no ne kro no nkoso ya ya sa mo aye on tadam ka so he ko nkran a me che t-shirt e ko nkran no yo nkran fo a omo fili yo nkran fo so omo mpe se bebre no he ko ye so ohudie enti sa na ko ye enti ye mo nya me mpa ye me percent tie bebe ye ebida emum se nipa nso opam no hunfo a oto ne bema enti ye ma odo entan mu na enti chire ko ne na enye fe ye betuma aka enti ma me mo akwantuo ni
omo mo nim ye ni omo mo nim ye Ebi bo abaso ba comment say. Ai ye chiro mu nyina ye chiro mu nso. Ne mo ni mo ma entu nsa ne di. Okay. Enya ma me fo no mo ni ma nkola ne didi ana mo tu omo fo ne. Ye pesa papa fo na. Okay. Okunu ofiri adwuma ba ka che oba se ne de. Ya sisa ne ye ko modern Ghana. Na ye ne ye papa no ene didi. O ma no ma me fo no mo ni okunu ne di embom. Bibi ha na obehu. Mudina ye dia abe kama bom direct. Me si bibi ha na. E ma de bebre omo hu omo kuru suban na omo ne ye no. Ke be ma won. Se be ma firi adwuma ba no wa bre. Na bibi ha na adwuma ma wo didi no. Daddy ene de ma hu sase woni mu nya me fe de ne ha wo be ka. E ma so so mkasa double call sa na oboa. Okoma na be bu sisi ya. Yes, eno I say chilling water no. Obeka but oba won tisa no ohun ni kunu su. Na onu asa de fie ha onu asa akoka be ma no na be ma na jiga no kwa abonte. Nti ma me fo no mu ni mu kunu mu ni di. Na mu mfa dwane nka che nkola nse ye twen wo papa ba na ebeku so am ye ye Africa sa na etie. Ebi na be ma yesu ko adwuma o mante. Ya bi say esa woni be ma na hihye na no ma hihye. Na musua say de say na ye. Hwe wonim say ye ogidie bi say papa ko etu kwan. Na ne be hita na ne ntuma odi fra. Ne ba yare ana ne ye de ne ba koto ne mpa so ne de ntuma ne kata no a ne yare ne ko. Oh, spiritual aspect. Yeah. Say sisi be ma. Oba yare. Okay. Say wo. Okay. Wo ba. Okay. What to find eja o yire no wo. Akora ne yare no wo frɛ ma me no kan sa akora ne. Kade so odi no koto mpa no so. No do ntuma na odi bua no. Da bua no. E de bua akwa no ho a. Di obeka bia yare ntime yira. Wow. Yeah. Wo ya anwonafo ene taye sa de anwonafo. Okay. Otu kwa no wate ne ntuma. Peace. Na odi bibi ahyeche no odi ahyeche de bansa. Wow. De ba no nyare sa. Ungun from papa no. I see. Yeah. Wow. Ba yenye nti ya sese no ma bebrebe. Ene nkola mo twitu okunkum mo ma me mo abroche ne mo bo papa no nya efrisa su ene ne ban no. Wow, it is safo also da wasipa go obi en. E da em se na oka Pema budi ana okana ro na me ka se na kaya ka wo ma na slesa je se e wa slesa me fa na tade okay yeah na bi so boku bu ache so e bo so na ma ya atare ba o se o tia o ba obo abaso e na the service me kwen na okana pa e na asema okay me bo say na ne papa my dad used to cover me with his clothes whenever I was ill. It always worked. I was saying the papa's out there. Close one. Or ya the papa and the toma e kata na wo. What said what ton of people? That's the okana at the sound bar. Oh, eh. Hey, ade ba ko anyankopɔ de ache ne say. Okay. The moment I be wo ban wo. Be ma na e wo. So ban the first. Be ma sperms e na dane akola. Na emum be ma no to na nkwamwa no ko ba no ho a. Na koshia na form nipa. Okay. E form nipa na akola enyi na 5 months na akola sha ase so. So be ma ubehu. Obe oba ubehu. Eko 6 months no. Nti na oba ntimi o premature 6 months. So be ma obedane oyo oba. De betra 6 months ne ko no enu na bia na ne sunu ne ba koye ma so ba no. Yes hu the doctor say bitu wi azi ehu sa oyo oba na be ma. Enam say yakase be ma na ewu be ma watade a wo chebia wo de bre no. Enam say una woni oba ne da e hunhun fam wo din nti. Hunhun fam wo ye din e wo oba no so. And this papa will fear no catch any pass or bebre. No, then ya cacola no only da. Wow. So I must separate that and not talk be anyone aquanaqua. Aquanaqua survival. A year tem and no sancolano. Oba Pansuja or Bona or Mufima for what the mammy out there in my own job. Uncle be Napapana, Abbey will be a winning. Now if you're complaining about the is see. Nemum Aquala, oh, fear, Sabi. Spiritual aspect papa na wo akola no okay the moment papa ndi na no e be ka asempa no e bi akola na chi okay ka asem money e di na say wo na wo ni ti to me no wo wa no okay wow and now the so okay oba o to me pa oba to me no e wo ni kuno so ba be ma to me wo de wo ni maso ko na e wo say me kan say bible book a e du ba bi a ajana na na hira Abraham e hira wo on se be dum me bo ko sama ne makora ko hwe ne deja oka de ne hiro o so dum me wo mo do mo hiro mo ma wan hiro mo na dum me wo mo anye I say Isaac and Jacob ne so yes Isaac yes o be hira so
na Rebecca fa go ka check Jacob e ko ku aboa de ba ya o tshia na just say obi ya Bible I tell you me tshira enye ehire anase ma me no asika ma trip from a crime say ya table like trip from a crime and father so na I think say I'm sorry I'm say okay okay ti e no so wan say kakra and I think say okay I see and then some baby interview as you on say ade ne say on say tete no na eto anansem na anansem na eto no na eto anansem ne tra sa o na anansem no wo say enam say emewafo ne ngokwafo no ofie no ye to anansem na e de pa akola wo nim nyansa wo fie ye wi ane yaka asante abakosem e de ato akola ntim ya asante de ma ye chichire na amanfo ntibi ye no ye hwa akola wo nim nyansa na adwene do no e na e ka asante abakosem kire na aka ne tirim e mfa ye ntworo buku bia wo tine we tirim akola bia e be wo no ye be wu bi na wawu akwa aba no Erika nated me aka asem no na aka ne tirim e wo ne tirim saa kopem se obe wono obe wako ye obi wa baka ni na akire no atworo buku nyina de ama no wontimi wabon asa papa obegina awadu mase na oka yitu nso oka ya se wutia wanwa baka se asem oka bia ye but untumi nkofa broni fula asem emeka fula obeto hye ameka ya say share no amamre ne amane ye ho ase sana fa ye fula mesigni ha no krepa all right Matianti ya ko senior for number 2 bia on say na man for 0266 317463 okay ye de yegu se ye nim no okay ye nim no ne ya beka bi na ye maame mo dia apɛ ba bia ye a chechire e de abo ma boso no ma sane kakra de mankola nti aburo na chi no makotena ho no omo mankola ne nka chi na omo ma mamre ne amane no kola ne nsua wo wa anya aburo chire ho say aburo chire bi aburo achi because first no ne nka na aburo achi okay ne kana aburo chire che say yenko obi da na ewo chire yenta me friend na aburo achi ne say se wunua bi kura kɔ enam sa dodode o de wo kwa na ye dia beka so kwa se honye yes de bia bogas ni bebre ba se honye o mo metina so mpeso oni two is anot sa akɔ ni wa de bi o se Ghana de ay abrochire o fi se abrochire de ade na o ma metina enti bi de bia me ka se o fi se o bo nipa wo fia na o kobi na o fi se e boya fa onua kobi na wo bre so e de enti oko no ko hu de ewo mu a o china no ka o metina o meji achi yes ayo enye o ko bi yes I see omontra me de bia am ka se asantefo bonofo frafrafo da gomba da gati okay trabu bia mutuko a montra se mudi munua no ebe ko bi mo ma mo fa mo ko bi okay na mo ma na me be de na mum mo fa amamre ne nkyere nkwala no one of the guy bi me nhyɛ da nim ne di na de bia de ba na egroni kakra aso na bagana na nse ko nhwe ne video ana no atom ko ma akola ne katwi ana me wo faase me nana also Australia nti so anwu a Sandra boga onim Sandra boga Sylvia kumo ne nua wata de akola ne advert broni a katwi no yeah I know me nana no oh I see so okay me wo faase prekope afema se me so me penase wow I friend Lucinda friend ama o katwi ti se de sebi obu sana wo so ne onye broni wa asanteni wow I see so okay and the picture kra wa that the picture na da me phone so yeah I yin free so and your wallpaper aha me paper wallpaper no ne da so okay enti emamani je se akanfo mo frafrafo mo ma no mo nkyere mo mkrom kasa okay no china police ni ba fia na de what sakasa no kosa akasa e bia na de bi da wa nya police ni ba no wa kana akora na fa tuye o ma munye brofo sa na brofo mfa nchire kuro okay really possible the telephone name is opoku bache ene bayinfo abohwe da wazi mo fa okrom kasa no entertain kra no yes that is a papa aba na china ko ya kwa ira yes mo fa ase no wote brofo pa ba twi na oka no ya na bro madwe ne menti ase so last o ka to obi se ni ti sa ponchiti
ana mbusa say na Aponchi woni was ha Aponchi nye go to nam say no na me ho na me won say da bi woni bi oka wow okay so enti mo man kwala no enhu say omo free ha omo kasa ne more important than kasa bia no second language more I know be na ye de na first language okay watchina no ja bibi ofie na doni bi wona pese wona ne kwa bi kwa mu ko school mu no bi bona enam so nko kabro fo ma de pa ko ma me aya we na yes na watchina wa mu bi obitima ye kwa be boa ma wo ya okay anya sa mrofu be shada ke kan se ma anim e de akere nkola nso na nya sa na tie go eno na ya corrupt ye nua no mo Jamaica nyina no omo ba Africa mo free say Africa won see be the trees ya asa man for cancer answer no ya the trees anka na ko bo hu ye mobo nti be de me ma me kasa nwan ne okay ya nya yiye kakra bi wa won se so mo ti se kete bi ko e bo na ayema e moduafo ni bi ba ko e fe no ames ya me dia oh onyaka accident the last now catch nti yiye no o za dia san ese Nyankopon so bo na e kotena wona ye ni omunya nhye se ne na e 1 week ena me so man kwa accident because of accident you me kwa kotena ta o kakra na se moduafo no bia na obi ni omo ne moduafo na na ayema moduafo omo na titwa first na ye omo challenge for training asande fo ye wa mamrania on san ka omo age no e moduan ka odi 20 years 19 na ochima ese ujai okay ne kofo obi o so a wonchima na na maba na ne modern Ghana e bi na ne ye kan yo enim se sanai ma ba mi nim se be sa ko e dada ne mu okay obi a nchima no e na de ne tanai ma okay ko le moduafo omo no e ma o ma sa se free o wow woni ma dia kura o free so me a show na ai ma show na ko school ana you sa e na obi a ne school mo betima asere oh okay so bia bo we bia ofra oba yes oh enti and then I don't see what busuya omo na na obi atimi so yeah because no obi atimi so ma sem so be ya ba bi ofri do nyina o na ai ma mbodu ahe ne ya ma ko from ma na ai ma mbodu ahe ne ba bia ofri no ye sada didi no eto tie wa afia bi edem ya ofia wo mu a ebi kura ye ofri do me abra kro o master me abra na do me akoma se do me abra apromase kuro ba ko fe na esase okay apromase hene a odika obefa oba yin fi na ai ma wo obeto ai ma mbodu ani ba ko no ware no ode ne ko esase no ye fe na asoase o asoase e corrupt word aoka asoase debi asoase ba ko odwoso okay but ye friend say esase ene ai na asoase ode ne ko no oduru sadua na se no so onko bi sadua no so ede otibidi no so onko bi aya na obeka na ya fe wo esase ntia ho ye ai ma mbodu a okay ekuru no oh okay asoase wa ha ya ye mfa na asoase yes baby amuntaka won ye fa no esase oh okay na corrupt word kasa na but yes ya santifo no ye de enim se ho ye de esase so on sa na akoye oh okay wow so se okro bi ye fa no wa kese no mampon wa akosi wa akosi okay chikasa no okosi obi ayi ana ase okoka ase machiro wa akọ ne kosi ana ya no aya wa kese wow ana okro bi ye fa no kokobiriko ye fa no kokobiriko ye fa no akokobiko I see ana kasa na akoro so no ya no kokobiriko okay fe yase fe duanase wow cool yes fe duana koye se tri kakraka wawo ti se wawa dua kakraka ine ya fe duanase fe ne duanase ana fe yase fe duase but won ti menka fe duanase ne ya fe yase akoye na wusaya ekura obeka twato wow so me mawo anochi komemo ene utri wana sabi asante na mamre bebrebe wana ye wow ova no chi ye kuro no ye mamre bebrebe na nam say yanka ya bakosem mo no ti afi na ye portray ya ye pese ye no ma bi na amanfo sha zo mo ko because akoye mu wo kwa no ma bebrebe wo amanfo ni wow
Ti we dey to the any abrepe saba nya be din komo ye pa. Nya me fa mojo ani na currency. E na ade ba ko nso American say wa beba Ghana bi atry say obekọ Okay. Kumasi Museum. Okay. Wo Menchia Palace. Okay, Menchia Palace Museum. Yes. Yeah. One of the best. The whole Ghana. Oh, I say ura. Obi ni artifact bia ye best che. Menchia Palace Museum dey abusia. Wan ko wa no try. Oba no akwa akohwe bi. Yeah. I don't chese wo mfiri wa wontimi nko. Da bi Ghana nyina ba bia ofiri bia nyina. Ne kohwe de wo ho. Na akwa wo so wetima aka ase. Wo do mma no nso ba ya ma mo nko no mo kosu amamre na. Yeah. Enti se ba bia wo kwa. Na amamre no ana se history wo ho no ma dane no. Okay. Because me call baby me nimbrofo bi na call ye. Okay. That day na SM wa abotra nka me kontokwa. Okay. Because top guy na odi e hia. Odemo koto. Top guy na ka kire say Asante na di ka yes slave trade and san odi yesu ya. Na one of the black America ba call come. Ebufu ye. Ana mbusa na say okay. Asante ni denchira eko 1971. We should have busa na question. Okay. Until here ben Asante sha che so me slave trade okay. Because denchira for na di Asante for so. Yeah. The Asante no man ho din we am de chichi nko for the cotton. O abrana ye shit denchira se. Until e be say o ma me date. Okay. Na Asante for chichi ni kan cotton. Fe no gina ho. You know who be be free. Okay. Ti me we sago Black America na so. Okay. So mo sa no ma e date. Afi na wo gina ho ntimi nkasa. Na o say mo nyesa. No Asante ni we Black America. The moment o yesa no. Yeah. M1 no. Okay. Because any back on free no oba Kumasi. No no bato no na ye kire no. The woman no fa books no sha so kan ya wo say. The back on who can tronti. Be say abema wo museum. And that's terrible. But so call back so. Yanka de no kure nko a. Okay. So because Kumasi ye benya archives cultural center for Kodjokro. Okay. You didn't know. So alas na so catch you. Kodjokro. Area on deep cultural center ni na say kuro ba ko. Okay, Kodjokro. Okay. Me ba o. Okay. Hello. Right, yeah, this officer. Amelia ba from Safwa Jana. This officer, yes, I will come with my kids. Watch out, watch it. Yes, also, or then my baby, Menchia Palace Museum. Because I damn rule honor. Come on, we know who round down home. Madam for be back Ghana, I don't go right call. Nah, I don't be a one idea, but I'm full from Ghana. Make sure, say, who will come and send Quadia. Make sure, say, pursue a Menchia Palace Museum. To me, now for better Kwana, we are from America and do my call. Now, all around, I says, but the enemy road that's there. It's yes, and you say, one from my say, no, Jane say, you're reality. Where is I? So, home museums were Bruchenia. When you run museum, I say, it's near the ball. Emma, I see a year or any effigy or any 1 year so. And to boss and the what do you say? Oh, something about Coca manage here now. Oh, okay. Okay. It's me, you run. Somebody that be on a county, but I can't change or anything. So I'm saying, I had a surprise. You run here 10 or share show idea to a telephone boy. You know, say, what for? I'm so relaxed. I said, you know, effigy I represent to him. And I didn't see, they said, and yeah, Nipana or yard, you know. Also, what you have because you know, why? You good. But say, we from South Africa. I know, say, okay. Yes, I do. Okay. Maybe I'm Cassay, no clear back. And I wouldn't my dear back. Okay. That's so marvelous. Catch me, senior. The moment and Bacobo so ya Santino. And I will free Africa where fancy ya can. Okay. Who the new Menchia inside pay. Now won't be a ton. Wow. For Colombia, president in the buy. Okay. Who I won't so soon. Wow. They never could there soon. Osun say afen won so abane bi yes also a black one yet owura mo osun ana one of the mayor nebi okay also Chicago side wo be bi we original yes we was African black American African also bam the same awukuda na osun on to me nkasampo ohun won no acha wo say afen won say wa baba bi ofi ankasa ade no toss wow. So intimidated be am kase yenya e ba ko e beboa because Ghana any history bia Asante history na Ghana dey any history okay
because national anthem no kra no okom abon say Asante and national anthem no fire so Asante na kind of national anthem the pledge no okay ebe pem na me die free me that's like na mo school na mo kan twi yes o say me die ni die e dey have to be o me die ni die me swai okay one swai so na o say me die ni die me swai say me di no kware aye sutie ama Asante wow me de makoma ne mahoode nyina be so Asante me share bo say me die ni ahobrase bebo ejapade ne amamre ejapade Ghana o ejapade bi Asante na kun ye no oja ejapade Ghana no ni ejapade I see wose me die ni ahobrase bebo ejapade ne amamre ye nananom di omo brepe bi ja ye no ho bai ye nananom ho am so na kun ye Asante Ghana ni trouble bia okocha Asante wow okay bon wose me die ni ahobrase bebo ejapade ne amamre ye nananom di omo brepe bi ja ye no ho bai mi so I say mebo Asante ho bai ade nyina mo nyame bo no mo yi Asante fi no mo de Ghana ne che ana mo ye no me die mi so I say me di no kwa siti ama me my Ghana me de makoma ne mahodi na be so me my Ghana me share bo say me die no abra bi se bebo ejapade ne amamre ye nananom di omo brepe bi ja ye no ho bai mi so I say mebo Ghana ni pa ho bai first name o nyame bo na ye no mo nto kwa be na Ghana ko ye okay so na 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 eba ni na na mo ede moja esi wo mas Ghana so na we ka say bia o man ka bo mu na ma omoda nti no ma bi wo mo tsan no but on say ye force claim ade na be ni fa ba okay ye force claim ade okay I see me we JSS 97 96 97 let me try am for yes and so still now sa pledge na wo metrim wow okay so si anya ba ko ye Ghana na ye be se no ye di Ghana dia ye ko ti odona ni here but on be ya no mo de ni bre na da kro na de ade wo no na wadi na de kom de no so kom ade ti me de metima ebo ba me bu ara okay ti abusia o ma yi na ayo photo na ene kroye ene kabo because e bi ko ha mo chemis ka me di mu omo ana me nim to travel but for the mama maje ada na me ba betina social media na be but ade ba ko so ametima aka ne say Ghana minister tourism minister so on hwe ye kakra or discoto history of Ghana don't say swade ye ne tie nyina Ghana book ana e social studies book so ba no afere yeah no ntina program no man nyina say because me hu na ba bia na me gina no na o hye mabufu nti me de flag ne mo ana me besin ba fie be dai aya se wo anya hwe ja enka bomu ni ana na kente ya untimi nkwose o se kete he Ghana where the pie no afere kete so o chese okọ omuso wi ahụ afọ onya no kure ya be no mo sha ase adwini kente omo hwe om kente na hwe dia difference wom ye wo dwene so fatia fatankroma ye wo bi omo kente no ya hwe colors ni edoso mehu and that's some dey quite light kaka won say ye wo dwene so ye wo dwene asa ye no ye wo di bebrebe a ye to ya de bia ye what I say won nti mi den ka eno kura nka ni kwa say obi anse mo say ye wo di a ye de fra ye de she fugu na adade won di a ye ka say okay ntede o intena ton ho dada yeah no correct ya ton ho ya Asante no ma bi wa ye nche dan ka ho ade na ne ton ho ade ne fani de o fra no yeah then what the picture okay no ye emwa see I think say a word of advice oh oti na boy na be boy nyina yeah no correct na yi mu no ne no ma bi wa mu nyai ahun na e ba akopɛ me wo bokwa bonse mabusuafo bi ahonafo wawrafo e ba yi ha musi ene ye no ebi kwa wunua kwa won ne wa ha no onye sa so wawrafo o mu firi kunta ase o mu se kwa ne wa ene ya no wow kwa no wa because that time na ohine two o mu so sa na dey know say omo atim ne bu amofo say e ba attack omo ko so but ade a woni menkoka nti me dey bia am ka say sei nya betena se na ye besua ade a ye ma onuado no obi an hwehwa no yonko but ko kasa Asante e lazy some be so obi besua on kasa ye kasa na ye de but ono was what you say e say bia o kan obo kan fo ni ti agba ka say akan for bet obo
Also can say be obi ha. Oboa me fam me asante ni. Yeah. Me makọ trankran. Okay. Me se asante na meka. Me nkosu obi kasa o problem is say. I say more. And they have you most can say others are lazy too. Then by terms of the car say o just say bia na. Dabi. Na ni na ewu. Enti na o yes ade. Okay. Ade papa bia wo Ghana bia fi asante. No kwa dem say o ka ditia kanfo nya. That kanfo nya katwi. Wo dey say yen koka. Okay. But won say dey bia am ka say obi aso na ni wa. O platform way. Okay. Ya mase be di obi atem. Na ya mase be bu obi There be that. Wadaroma. Okay. Ade bia be ba so say bia e be educate ni pa no. Okay. Na de o ye be bia o ka kono. Emmoa na wajai. Okay. Ebe ka ade ase. Yeah. Maame no o ye be maame a be me de. Okay. But o hu be bia o free. Ye wa ade bi wa asante mu. The moment I attack asante take no. Asante nyo bibia the way is retaliating different. You bet ma organize and normal mo aba akonya wonya bi ntraso. Wow, no kan sense mu. No kwa wow transia o tibo bebu afo. You bet ma ya de bi na nko abeba no obia se de amafo je o baba aba no bi anye. Uko transia bo nsa fe invite wa wo ma bi. Also one minister bi yenye bibia ma ne mahada. And the minister. And they are MP. Yes, NDC MP. Yenye bibia ma ne ma bi da. Na bi Ghana ha. I see. Nko so wa santimem Ghana ha. Yenye bibia ma ne ma bi da. Ono ayi ne ho afiri mu. Patwo yanka se pudu onhye na emo ye hia ye dijo. Ada oba no so oba be refer no. Se enam asante ho ahi, ene asante ho yawo. Ene be bia wo frenti. Umpe asem nti bibia ye be yakobu o sa so minister me boa be yakobu be ma o ayo capital me de makama okay I say mo ana kure pa asem pa na aka no okay tiri kwabo me ho e modu oso ota bona aju million so pa that ka so wadwene asem akoka yin na wantima ndi so yo ka so be yin na wantima ndi I say mo okay, eu me say busia so ho all right eti ese kasa tentin top of wow what you am for Jesus we kwa so ma dwen ma so okay na tuma dia from say ampa tuma dia ko so be e fa me be mfie mi sakura ni ehu ye bibia ma ne ma da o ma ono a bia no busy ana o busy wo there say bia na o ma panyi kwa o busy kraba okay na o ma emwa me de bia am ka say we opetumia efia wow obu o ni din o the moment o be wura I said adam ka say doku e me ni papa e doku nkwa na me ni pa o even Memphis Depay Memphis so aba ono so ye me pa depa me feeling je obi a oba na ohu no e say ya na bo ma musician so am say feeling ni pa ya Shatawale okay Stone Boy be feeling no me ntano na mum Shatawale de hey Shata on we nipa bi a ne sunu ne ba na koye ti sa kanfo su ban okay we na de obeka kire ko e play no aka kire na no why dey ato na ba papa we papa che musicians atias ini so onye scam na bu so but o kai ba bi o free Shata wadi gare ni na da wo it's why breath me penasa to the extent say okay bia say bia ni da 101 ko be won say me feeling pa wale okay in time musician bia o Ghana ba me feeling pa okay I see nti me de me penasa akopon nhira no so okay na onkoso antwa nwom na amaya na yemfa ndiji yani ono ai nwom no language na o de bit famu afrafra na oto nyum na ede na kwali be amfa so obetima abetena asisi anu afom nyum ato to the simple na afanso ba bia wow I have very interesting omo nyina omo kra omo ya santefo na omo to nyum no kra no efi akra omo nche dan yi omo adi ma so last time ka say me say miniska na me was kan come organize yi bi wo fia yeah that's okay but musician bi obetima organize sa de no obenyeska me say nka me obi a na me mfa nko kan che minister bi no mfa beji David wow be yes e wo mitrim okay
this anka a just concert kakra bi no be wa sika obenya no abesro hin se me am pese me concert am ya me di musicians ni be kan am be pon wa o di gidi keke o hin ba ba trans ye o hin ba trans ya ko international so but mama obi nkoye e na wo abeye mo am betima aye concert amrofu yi aya no mo ye na black americans ye na e obi creativity na afa ade ne ntimi nye mrofu ya de normal bi ahye ya Africa brothers ya mo abucha wo mo bibini nya skadi anye drag money babro nya skanya drag money no ma ko hye bi achi na obo ya bo bitu akọ mini pa eku na ya mi ya pan tupa pak shako wu ya mi ya papa oh nti ya ma ya dwene na ho na enwe ti say before the ya dwene ansa na yakasa na ka onwa kra o ka bibi che na ya o ya okobusa no ene de enya sa ya na ha twen nti ya nwe say before na ma bibi ya say before na ye hia enwa no mo no a ya tu omofo o ma dwene so ya say before ye tomati je se bi o makodi continue so mo continue ma wonyo na afri o because na okay hia me pa there be a time no nkofo no mrofo no beta mo so mo samro mo South Africa kwa ye nyawo before ko match 13 years kwa de me de omo ye mo an nti omo ntu kwan wo okay won't say hwe South Africa for mpa kwantu ya omo kro no amu no omo tia nti na xenophobia na omo ye no enha omo no omo ntu kwan South Africa ni bia watu kwan bia no onye sada hwe omo kro no mo develop ni ye ba omo kro nye better nche Ghana de chi kro bia me na kacho me Ghana one of the best country Ghana any baby out kwan a obi mbusa asa paper wen ofiri hin okwan hin but man na 24 hours obi an hia police hia mbusa alata fu ye no man na mo kro be na wo betima na ntisa alata kro kra de eta chi ni na no bon se obi ye adwan na funu da ha e community party se de ha adwan Ghana de nyame ahira ko Ghana de yeti nyame ahira je papa unya sika wa bochi na Ghana na abedi no ye nyan mo motu kwa nya abogasi omo ba ha no metu omo ka papa bi I want to meet you papa bi aho because who will be obi chan yeah oh ya ha number chile ya nyen sabi before na ya mo aboa ye ho na emmoa ye na ade bia bi so bia nya hira etuma ka se Nyankopon nchira mo nyina amen na nanom so mo ho ban na ade bia wa asase we so nya mo amwo so Nyankopon mo ana mo nsanka amen na onuado ene kore no entra mo ma ensesa mo ana mo we page we so ye bompa ya se mo nyina no mo fo nuado entra ho na emmoa ye na ye nchichire kuro ni emi nse chene be chene nka ho da amen di nyame jam ame nshira mo nyina amen nyame show bia sinia nyame show abusia de bia me ka me se ye bra pen me na se kwa because ye show adwumadi ya si ye nu ba bia bet when hu ye mobo aba bia yes reno a oba betase because oh ana bra na me nchade akaba na me ntufo ne ade akaba bi kwa ye ni nya da aje ma enti enye obi ana sini a obenya bread amaye service platform ye nu ba bia so obi wan ko be ka se platform kese ne ade I don't hear more ma me be say you say kakra yeah and the idea oh any platform na me hwe o we do independent na mobile platform so there na mo pe because ebi wa o ha o the moment I obeka na sem no akoka sem bi na aboa no ana me mpe platform bi anko pe hwe wo so okay minim de wo ye na minim de wo ya ma me what I say Edika me wo ma Edika wo na ma me privilege o the first year me ba ya nkan ye call we am interview ama obusa me the kai pa the first despite yeah asem ma me am enko am ka say videos ya be YouTube yeah o he call gama nche wo no me ka so me na ba bi are yes entiana me ka say sabe ye de kakra ne botwa na we ye den ya ye klamo ladder ye befro okay nti ladder na ye befro ne de ye mfa kese ne na ekofro ye de ketwa na befro sebo platform no e kra behwa na me so me din ye de be kra behwa ma amanfo ahu me mentu kwa akura na sabe o platform ya ma amanfo ahu me mo ana me ba ye nso ame no ya ye nua mo awi
and on platform you so am for chairman here so what you say nti nya afi na me be yi o e ka me nkwa nka de bia e bet my video crank de e so won penso na ma de bia me frɛ na so we de o bia no asese na me prefer nka be ba be ayi but want my de because na because dudu obiribi santene on the team ma ba bia yedi ono ane ma brenya ase aya brenya ase so oyo hene ba ntinese se nkuja no so madam for pa no oh okay ko ye nyese me discover ko ye match me na me kura ne nsa me di na chi so ko ba chi a me ana me nti se de ohina ma me kwan a me di na chi saa na me so ese me ma kwan na me so me de sumo na o so de sum santene wa de we a wa ma me platform ya me kire ma dwene bebre wo ehia se nka amanfo tu omfo omo nka omo sofofo na eso mutu omfo ba sofo no nya ta break and loose na yes so eno na ha ye ena asofofo no so nka no kore no so enchira sore ma no oh omo didi asore ma no ho ba to omo nka no kore enchira se ye bi no mo ye omo nyina because ye ta no ka omo nyina se nipa etwa se nipa ogu nipa so mfa so ni wu se nipa trase saa na nipa trase se no matter obesi efie 2 million 3 million o plot ba akope se ye eno ye dan abeto ato akwakodam eno obi ankoda wo iboko nkwa na abeko se nya hu saa na asofo no ma ete ate saa ye bone ya behwe ni se usi 9,000 2 billion krana o last stop wo no se ye ho ese bi ntina ya ne samampom yenya mafie ye koba bia atufie a ne ye firi ne saa de koba on say ho break and loose bia ni ho wo ye wonkwa na akoda wo de obesu se ono na ekọ no oduru wo pe na ne wo afi na de wonkwa wo ba wo fufu adi asem ni ti se adwene saa de na adwene beda ho ama wonua ye obone a wo dwene saa no pa no akai wo tina David wan kana sem bia wo say wo hwe ba bia ofri no pija na ni hwe atade na no akai ba bia ofri to ye bone a that no na yesu no because e kona na atete e na no ho ase yeah usasa nipa do do na dwene saa edi kwan se ye ma ye fi ahase yo omo amene wo mo hyase omo ana amene wo mo ye free ana mso me penkola asem tuwo me ye video bi na me ka say madam fo for video crowd me phone so mama ni sky waji nyina nka say first me mano 10 cedi okay ena enye ne bana we jimijimi ni odi ni be di agura kama but oba wo na wonpe yesi o yensuo ba yensuo oba na wa wo yensuo ne no dai da bia yes enti yensusu na yensusu nwene boni okay na yenwene papa okay na ya ma papa ne no so che boni aye because ni pa we dey a obedi boni so okay tina yedi boni edi no sumu do ye papa bia pese obi ehun so ye papa but odi boni a ko che sumu ne edi okay so o ma boni no less na ma papa ne ye papa menim say be dia si ye pra kwa ye heaven wa mi hu da ina ko so tiana mi say papa ye chi se di obedi boni di sabi boni bata nipa ho e ka nipa ho but ma papa no so che oboni na nipa nyina nka onipa we di o na no we mi say na mu wo de papa e de etua meka ana ma nka so o we di no matter o sitie bi a che na e de otie okay enya yimu nye ye metu maka okay yesi ye di adwene de echi a ye be hwe so fra ayasemo enti okay ye chia mu nyina ye de Christ asundwe so kamu ye da o masen so pada bia ye bom be hwe kama we go ho bia nya no nye video mbusa na da be na no be video amanfo be pe wasem pa be pe oje me pe o masem wonte o nka ko mbuya ko ba na pe o masem na kwabna ese etimi okay ehye no ma bia adwumadi e be boa ye na aboa ye nkofo no so mo wo topic bi ne mo no ma bi o mo fa ndo na ye nchise na ye mpebre na discuss okay na nyansa nyankopon de cheye na adwuna nananu enso de titiye na yensua bi because sometimes can say chika se kan wa bonten enko na chika se kan wa nfi yenso nko no kwapa o wit be ka twi bi da
I'm saying, oh yeah, from yes so you be ha on say e bia wontimi nse something nkasa wo sere chia me to wo chia me wada horoma okay just I'm not talking about oh you right chia me don't me wo chia me wada baby kasa kire ndi na ye chia me ye ohene yire I see so for chia me we dey wada horoma ma nti wo so na ka kire bi wa say say ni say so wow ndi mi nka say no just like that okay and I want to me more ohene edin we nkasa what I say ndi yenche yenkwala okay na nka mo books bi o mo ton no friends museum ho ana bo ankwala Asia Police Museum yes okay a kire nkwala no twi amane ye ne amambre bat na nsia se pamphlet no ebi nta mama me unse school for no nkwala no okay to ye be try say e me ka shop no ma ye bebre no kwala na mo no wa no ati to bi a shop no mo sua nti ye nya mejo mo video no nso ya nzabo say about 7:50 yes it was a couple 2 hours why yes yeah there was a problem on my idea me mean and like saying mean to me and I was and like saying say I'm for share pa because me share say a cost yeah I'm say 1,000 near chief for na share me share for mama share yeah and abusia ye da mo se papa say abire bia ye ba mo gibre share and you be an be nsa we appreciate it so much I'm for share and I had on your mention kwa na fe no o say aman nya hie mu okay ase no mention no aman nya hie baby ehia na e mention man nya hie mu mu hie mu so man ana twa so mention wo do kadino trasa fikasa no ye ka no ohene aboboa no nti e bisa say aha ne din no ohene aboboa no bi ka me kwa an aboboa no I me tati am for kasa nti won say so okura na aba mention no bisa say mention aboboa no yes ya obetuma che e go ka che there be go check ya untimi nkan e don so me go say mention ofa obetuma go pie by your first gate and second gate now third gate and your fourth gate e be because na say one kwa kopi ashta o dey yin ashta dey in front wo ko hene wa obetra gate ba ko mienu miensan na enum ensia ansa na okọ enye easy sa wo ka say bo in security enya some kitu soldiers na dey nti enye easy sa nti obi wa say o ma me ska metima ko hu ohina ma oboa o fa obekwa ko pie museum gate no okọ do sika na di yeah enye easy sa obi an dey obetime wura na nya wura ha akwa so obenya kunya wura akọ enye easy nti ebonya me mpa ese yenyan mo mo akwantom obi ntimi nka so ko hu ohina ma da omoboa okay le mo ma de bia mka so mo bi adwuma no nso yoro mo yiro mo okay uye bibi na enye ya bra chire ne bebusam ko nana no ma na ase na ko busam nana ye kura me hu se ye bibi na chichire ye ko no ye de nim se Kristo ene yafa me so ya pempema sika ne beto ensama na aye bibi o ahye nti fia me hu se ye ogira ye bi edi gina ya ma me hu okay asore ne ye beko ye ginyame din ono wo soro but nana no so asase we so asase de no de fa ni na no asase we so se first ne nyankopɔ to ma na bayo enema na de ani ho bi asebon what I say ye fa no asase we so na ya mamre na amane ne sere nana no so obi na wo abusuanu mu a wa yiri sika na ma o fa sika na na sika na ba bebra na e hina yankopɔ mo ne pokoro ni fra na so wonyi no ma mo hu no na ne hihia wa hihia no enye kwa so ntina na ma da me ka jo se obi akuro nso da ho wona nan ma anya mo num bi o mko akura se no o mo sa bi ba fie e ba no aduane ma obedi bi o ma me di bi o ma me ani a wona na di bi ma me di bi ene na de wo ti se aduane a wa meto no ma me butua so no ni ya me ka bebra me say okay comment about okay ye ko hu ye no enso na hu nkuo mu okay faade no okay ko ne ko sere nsuo no se ko ana ofri ma wa we de ya wo twa ipa no o sore ana o de ne nan ene nanti on bese ne nantu be si fom ya no ofisi asase no wa chen okay ba wani betia na mu yedu a na wo do nan kasa taburu nan kasa si asase fedi wo be hu se utimi nanti okay sana akoya abrabo ne sana tie okay
bebre omo hu omo abrabo no bebre efiri saade Okay. Wow. me Okay. me bedi me ba o hene wa me bedi me hu no ma bi ani so no Okay. on sa da me ka che o se me ma me nua ne me sister mo say we dey bosuma de na me bedi e fere ma me gun sa go mo so Yeah, now okay. me gun sa go mo so sa de I say mo. nti bu sa fe ma me nua ba ko sa de me gun sa na se wo ya de papa de nya na because se wo so se me gun sa de na sa se me dwene mama ma dwene different Okay. one will be on community power so That be saying anti unso. nti yebepon yedamase Yeah. ko nchina mo nyina Yes. obi so comments bi na dey aba na ya treat Okay. I think so far there. I mean, God bless you. Yeah, I'll see you, sure. And as I said, thank you. And I'm supposed to watch you say, okay, yeah, no, it's not about so. I miss you know, next time I turn you on the Mister. Other man, there's a brother come. I can't say we are not DJ, but I'm so. And you come on, you back on me too. And there, yeah, DJ, and there, yeah, auto. As we do about Brukum, Kotoko, you know, about Mass, we do about Brukum. And see, as we do about Brukum here, Brukum da afebo, yes. And I met him say, and I Mr. say, I remember to him. I was to him, very say time what didn't go. I Mr. say time, Ben, I mean, come so. Where's the say time? I said, no, Mr. Whatever, the most, Mr. Whatever. yeah fa obi be say and any kwa say ni pa gina any pa na enten ho ase yeah okay e obato ho ase a ni pa onye bo nsa okay franti I don't know Mr. We are coming nyom na na Mr. Ade matoka kama we dey say what I say kama yes yeah the asumdua babrekum afebo tele yame ase so no boy bia e boko I think say comment bia share ni wo no na omo ka ho asem okay yeah ntia busia I think say you better want see yankopon ya to ma prepare ohu ya mobo no do me yankwan ya sa ba piem na de ejeka yitie bia sa ya besom see that sabo number ni bi bia na afro bia be kan ho 0266 okay 31 okay 74 okay 63 0266 31 74 63 63 okay and also your mobile money number yes sir oh it will be on come on any day bia o pese bo abaso bia kwanda ho obi kai wo titu abodo no gun so that chibi o say okay today ni Isaac Ojo ye boy yeah okay and sabo bia for your last time number 0266 okay 3174 63 okay okay yabuzu ye nto abodo no gun so actually yensa abeka yensa for kan say kwabi abre for a look on your face na say also remember ni what musa mabre pa e mati ade zamu kantaka right yabusu ati ebe pem say yakopon ya dum a brepem na nom success bi we samba yene ahenkwa ba twinko na yesu ya bi efe yamen kai na ho won say nche ko so ehwe by grace brepem e be hia yamen kam yakram bye bye what's the last time